Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Sa kumba prab na itam ba ka jila kan yo wan penlong ya ka election sya ka yung dorbar thawan bat ka jingpen kre na kalyang kiseng san perthai bat ki kertong kalaya chakman. Habaya keren bu unong ai boit barang ba ka UDP ba Bindo lanong halor ka jingpen kre jong u ya ka election na nong krem ulong ba ka jingpen kre kalaya chakman. Ulong ru ba wat la menta uyeng na kawe ka constituency bethamai kamdan kanu ka jing na mar ki nong rem jong u kim ju kala. Ulong ba kanong rem ka jong u ka de bet kom ju bat hadu menta udan bet bat kawe ka seng. Ulaya thuru ba ka daw ba yale Shuh na East Shillong constituency ka de na mar babuon na Kiwei ki bamde na ka Jaitbynriew la jong kim smau tenan. Lada yale na East Shillong kamdan Jingmut Shuh bat de na kata ka daw ba ulet ban yale no na nong krem. Ulaong ru balada arngut ki bakwa ban yale na ka seng UDP kidan ki ban kershan ya u bat kindan ru ki ban persya ya u. Henry kumway ni kinong seng ya ke UDP udan jingkermen baka seng UDP kan ai tiket ya u. Ke jingkre jonga ka election arajar pulai. Kalau kumju ko maju kre. Kalau kumju ko maju kre man kapor. Te mentapat mga kelai konsensi. Nomor ba ngambom ju kela jutang bom ju kela nongrim te ngadon be hakani ke ju parti te kibabon Kiwei ki bomde ki bre jongi kim sotanat ye regional party kamtam Kiwei part ki Jaitbynriew te na kata daw nganyele nangi nga sngoba kamtam Jingmut te na kata daw nga ngalalit no satay ngalalit no satay nomor ba kebentar kewadon lang satay mentah kamut ka madan rating kedai ka area ka ba Shillong ka ba ngalam ikhmat arsiang lam ikhmat te na tadaw mentah satay pat satan nongkrem beriu ke buon ki balai diki baju alit jawan normal ki ko belai basak semak ki belai kumjuk salat kor kini ki kentoi ki sajan salat kor ki labon ha ki perlok ki precor nongkrem ki dan ki bahing pasem komtar ter tenta kadau na alat chatai bat nga sotonat apa diki ya sotonat ya tiblut no baka kedi konsensi ke bajan konsensi ke baya khap bat ni ka mo area ke bangadon tenta dau babon ki yang sohai kalau boleh jangan sekali kontak tu lah hamslam tengah dia ni tu kami tu kami leh kindan ni apa lada armut kia kuat punya le kindan ni kan jiba kersian yuru kindan ni jiba kersian lompor kindan buat Kiwei pergi beri jong lompor ki baru sepan ngaru kindan ni Kiwei pergi baju kersian ni buat lompor ki mentah kindan pernah kontak kami leh ngaru mo yoso ta mari yoso tengah ate ngade win ki nong seng ko UDP win ki nong seng ko UDP tak kena sebab kena pinyo win ki nong seng ko UDP tak kena sebab kena pinyo te but lada nga ladan bentar amda Shuh tah ke UDP naru Shuh ni kata ru HPU wan khapor EPJC ru ngaladon tena ba takadau kanong rim ru kadon ka hok ru kadon kanya ru kadon ka jutang ru kadon donglu na Shillong ba nga long kat bangalong bom jukhi eta na ka parti don le gi o nga la da fiele na garu ri fi gi bana tiket to gi long ta tena takadau masngo ba Ngasok mga niwa ketika terdapat kim ai tapi sekali mapi nak kita boleh berkimai kim pensiun nongrim ayu kita kibalu lagi kim ai tiket dengan kim pensiun nongrim makai sekali lagi mapi nak kita tiket pin yang independence nang tai pin nak ka UDP kadang keketian ke bohong I will cross
the river, when I reached the bridge, dengan sa jam si Shillong yang bawa, dengarlah poi hari cingking. Si pergi, terjawab poi cingking terjawab pun, si pergi kata.